East African Daily abakunzi bacu muherereye hose reka nongere mbasuhuze kandi nizere ko meze neza. Kagame igihe cye cyari gihari ariko yagize igihe arashininga aravugwa ku isi hose. Ubu ntabwo ari cyo, ubu ntabwo ari igihe cye, ubu ni igihe cya Tshisekedi. Ntabwo ibi ngibi ntabwo nkeneye gukora demonstration ngo mbereke uko Kagame yari ameze mbere, uburyo amamedia yari darling w'amamedia. Ushobora kumbwira ko iyi ntambara barimo uyu munsi ko nta munyamakuru wa BBC, wa Al Jazeera, bari byo bamaje mbere gatoya, ariko ubu ngubu abantu bose bashaka Tshisekedi, abantu bose bariho baravugana na ba Ruto, baravugana na ba Uhuru. Kagame amaze kuba histoire. Murabizi ko yatangaga amafaranga atagira uko angana kugira ngo agaragare muri media. Ubu noneho nubwo yatanga akayabo, ntabwo mvuze ko ejo yenda udashobora kubona baje bakamuha interview, ariko urabona ko ibyo ni ibintu, ni things of the past, ni ibya kera, ni ibyo muri past, ni ibya rotampasi.